Special Officer Balathung da Meghalaya High Court Subhasis Chakravarti haka Kynriah tarik naitung ulabatha ekibor penyat ke East Khasi Hills ban pentur syakmat ban Kynriah yaki Nongdie Madan haka than kendailat kat kum kajing betha ka ying bishar habaya kran syakilat pathai Khubor hadin balawai ka jingalang ka balalong ha office u deputy commissioner u Chakravarti ulaong ka jingalang kalalong ka basaiso Layatai sani eki mat hapadeng ki kenhuan bapher kumno banyat syakmat yeki jing Kynriah kat kum ki certificates of vending COV. Kumta ki bor district kinyat syakmat ban Kynriah yeki Nongdie Madan kat kum karai balashim hakani ka jingalang ulaong. Hakani ka jingalang layashim banta di ki officer jangka district Shillong Municipal Board ki dekhot jangka Provisional Town Vending Committee but ki dekhot jangka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Layo banyakran bat kinong Nongdie Madan kakong Angela Rangat hadin kani ka jingalang. Concerned parties have met together and there has been a fruitful discussion how to go ahead with the task of reallocating the vendors and finalizing the list, issuing of COVs and all that. There has been a clear fruitful discussions. So the administration will now go ahead with the work in accordance with the decisions taken in this meeting. The DC has taken a very constructive step in calling everyone, discussing everyone, taking everyone's views and proceeding in accordance with the directions given by the High Court in its order dated 3rd of this month. Honorable High Court, whatever order was given by the Honorable High Court, that is being complied with. So let us see how it goes ahead. The people will come to know about it as the thing progresses day by day. Okay, thank you. Meeting the day bakot ki special officer ba appoint ka court banya kendu lang bat ki district administration lang bat ka Shillong Municipal Board lang bat ki badai ki member jong ki hawkers association bat ki badai ki TVC provisional town vending committee members tang ban pe halor ketuka court directive kan ba special officer hak pendap kat tukar ni ki kam ni belapatha ashwai taka santarik August pakan syongyan kokor di halor kita ya pensngau ki but kawai kabangi pensngau kalong baki ki number ti bami ki bun pelak ki number pinju ni mentah kat Khuborjylla claim mi tu ita sipang sauspa ngot sipang lan spa ngot sipang tu polling do wong arspa ki bala Mynjur benda nanti manu pasai kini ki number na kaka jing shisha ka di banya be tik kat kum ka survey kat kum ka claims and objections ka ka bangi ngitip syai ka bangi la don bentalang kalau bangi don lang ka institute survey ka tu ka por ka don ko list bat ka tu ka list minta kampat don public domain ki de ban save ha nang banang tu ngila shisha ban let ki claims and objections ne tito kabamut ba ka claims and objections halor ka tulis ka badep survey umpat dep sekibai kan Shillong tu tiki number ngayo I dangshan do ka Khubor kimi ki number shamat khan kata sa yo mulang kata sa what's leg ki ong dan vendors ada mga mapi baro ang tip don vendors tu nya thi chana ban ayu do khan tu hi Kynriah ngingim priang kini number sama ngingit baka proses karangnya baka kakum kaan pak dep claims and objections Kynriah minta tong ini kran betik ini benta ibade benpet ibade be itilat kendailat umde gini ki baik no umde jail road umde ka linti ka bakti stage pegasus kamde kanesh ka bayat Specific kendailat specific itu kendailat itu ilien iba hapdeng ka muda batka center point hotel bayat kejat te mencuba ba boy be chat hesha ladum sosud nama baka hakajinya kred romi baka TVC mi ong tong ini persyang chua ini bentah me na bentah itu ro kidang pun kendung kendram nama kidang don ibu ibampat yo baka kadi hangni kay kabasmusi nama ba makili kila participate kila adun bentah baka survey ngitip baki di genuine mereka campak yo Kynriah kidon
Itu pada kiba kami sepuluh kakak ciki kiste ICV kiba ngitip pen kiba mendai banyo kiba dondukan kiba say ki Nongdie nong abdukan joki sabar bakimar dikata ka isu ndai menta ngi ong to ni persang yang man baik nama mangite na do pasdang hingi wan lam mangihi ya ka an mangi pak banyak ka kan kin yo song sup te menta ka pen baik batong ni check bank kita ki CUV la mandi ndai kala hi ban mi ka jing nama ba subu kitu ki bam dei genuine ke yo ki mon hi nama kita check ti te ni kwa hi ban kan tu ya kan ka municipal office ruba ndalong skat balong kam dei ban ya lat ya ka PTVC kam dei ban ya lat ya ka hawkers association nama tang kini hi bala ban pensisha ya ki genuine and non genuine hawkers an bakan ya ka kam te ngini cooperate kata kamandir ban check ndai ngatharai kamlam kut ka kam ta nama ki dangdon ki dangbon kiba ladap survey ndai kiba klammi ha kalis badi ban yo si guru nama balai ki penmi ta kantin ka sami ka second list so ki dangdon kini ki issues ki bangi haban resolve tang bang di ban sutu ba menta ka kantin ya rendik tik ya ini lat hang ne but ka ka basungsi pada kalong ba kan ka jingya chakmat jongki bantai hang tu ha ka road level muda ru kalaya chakmat ndai mangililing ni laong Melayu i kidan ki nong jaka Shillong ru ki ong bajisal ade ban long ka kerja competition ban design de ban internet mangililing ni ada submit ke design naki architects ni akan consult ki bana Sikkim ki bana Bangalore ki bana Delhi but ni ada ai ka line plan ni ndai kini pada imat kadon irrigation dat aku kuat ban share na turmur hang tu pinalit pet ru pinsa itu bakam ibiang ka size kam internet hi kan sa jaing nama pula ban Kynriah itu ki so kini issue kidang long pending